I sad ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu, prvu epizodu kraftovanja. Danas ću vam pokažem kako da napravite obične one stvari. Ovako, prerađeno drvo, tapiće, baklje i radni sto. Idemo. Prvo ćemo prerađeno drvo. Morate da iscepate neprerađeno drvo, da svoje daske. Kako bi napravili, morate neprerađeno drvo da isečete, iscepate rukom ili sa sekirom i stavite u ovo. Znači rukom ćete sigurno, jedino ako ne zaberete bonus često, pa da zaberete, ali neću da se uvlačim u to. Znači neprerađeno drvo stavite bilo koje i znači stavite prazno polje. Idete na E i stavite onda da piše crafting, tu ga samo stavite i to je to. Znači tako se pravi prerađeno drvo, bez daske. Štapići se prave ovako. Stavite dva prerađena drva. Ono isto E, crafting i stavite dva prerađena drveta. Pa kako napravite baklje. Stavite ove štapiće. Sad sam pokazio kako se ovo pravi. Sad, to ćete da radite. Treba da nađete ugalj, da napravite ugalj drveni. Znači treba će vam ugalj, vi snađite za ugalj. Pokažu vam mi kako se pravi ugalj, samo to nemam u moje listi. Stavite pik, tapić i gore baklju. Znači to stavite. Idete na onaj inventori i stavite. I još radni sto. I ovako, uređujete samo ove četiri. Idete u inventori na i poređujete ovako. I dobijete crafting table. Pokazat ću kako se pravi posle sve ovo. Peščar, stiki, piston i sve. Danas smo pokazali samo ove četiri stvari osnovne, pa ćemo posle da idemo dalje. Osnovne neke stvari u meni. Šta će vama brod ili odmah. Čest, još nećemo i to, nego sljedećem epizodama. Reću i šta je često. Na crafting table imate više ovih polja za craftovanje, da ćete da craftujete svašta.